want Jodie to be dead? She's not dead. This is not the end of it! Introduction to fractional shares. How to invest from just £1. This video is going to explain about fractional shares and show you how this feature enables you to invest small amounts with Trading 212 in even the largest priced shares. Let's go straight to the Trading 212 app. On the home screen, we can see different lists of stocks. Tap on Fractional Shares. Here you'll find a list of well-known stocks, many of which cost hundreds of dollars. For example, we have Amazon and Alphabet near the top, both of which cost well in excess of $1,000. The trouble with such large prices is that buying even just a single share requires you to invest a substantial amount of money in one company. If we buy one lone share of Amazon, for example, it will cost us more than £1,300. That's a fair chunk of change. Wouldn't it be nice then if you could buy just a portion of a share instead? Well, that's what fractional shares is all about. With any of the shares listed in the fractional shares tab, you can buy less than one share. You can even go as small as 0.001 of a share, provided you invest at least 10p. Let's give it a go by tapping on Tesla. We can see the share price is $404.05. And if we click on buy, we can now enter our number of shares. With a typical stockbroker, the minimum investment size would be one share. That would mean we couldn't invest any less than $404.05. But with Trading 212's fractional shares, we have much more flexibility. Let's put in 0.005. An indication of the amount we are investing appears beneath. In this case, £1.55. If we now click Review Order, we see a summary of the order details, and the final step is to click on Send Buy Order to actually put our fractional share order into the market. And there, our deal has been executed instantly. That's another advantage of Trading 212. All orders are sent to the market immediately. We've bought 0.005 shares of Tesla. Our investment in Tesla is just £1.55, and we paid no commission as Trading 212's investment service is totally free. Now you know about fractional shares. Don't forget, with your Trading 212 account, you can invest in more than 2,000 real stocks and ETFs, all commission free. And you can also practice trading risk-free with up to £50,000 of virtual money. Download the Trading 212 mobile app from the Apple App Store or the Google Play Store, or simply log in to our web app by heading over to www.trading212.com. If you have any questions, ask us anything in the comments section, and don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you're among the first to know when we upload a new video. Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tatambemba mama. Luyufula tatambemba. Yambulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tatambemba mama. Luyufula tatambemba. Tatambemba kinzonzi mumenga kena baunina besikinsasa mama. Luyufula tatambemba. Tatambemba kinzonzi mumenga kena baunina bena kuzongu yaya. Luyufula tatambemba. Yambulangende, yambulangende mama. Luyufula tatambemba. Yambulangende, yambulangende mama. Luyufula tatambemba. Tatambemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakalasi mama. Luyufula tatambemba. Tatambemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakalasi mama. Luyufula tatambemba. Yambulangende, yambulangende mama. Luyufula tatambemba.
tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pena kuzongu yaya yamulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pese kinsasa mama tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina pena kuzongu yaya yamulangenda kinzonzi mumenga kena luyufula tata mbemba mama yambulangende yambulangende mama yambulangende yambulangende mama tata mbemba kinzonzi mumenga kena baunina bana bakalasi mama yambulangenda kena luyufula tata mbemba mama yambulangende yambulangende mama tata mbembe mama muntu leke mutandile mari tandile bevanda kufongo yaye munukwani batabinge de mon amour maman muntu leke mutandile bevanda kufongo yaye munukwani batabinge atata angwangas muntu leke mutandile mari tandile bevanda kufongo yaye munukwani batabinge mama ata kintione belomba lusalisi yaye mwe ketinano batela mo Allô. Déjà bem-vindo, soyez le bienvenu, soyez la bienvenue. On est là pour enseigner, pour apprendre notre langue maternelle, le Kikongo. On a sur l'écran le numéro de notre numéro de WhatsApp, vous pouvez nous appeler. Et on va apprendre ensemble a langue Kikongo. Aí está o nosso número, pode nos chamar e a gente vamos aprender a nossa língua. Já estou a ver duas pessoas aí, muito obrigado por ter vindo, merci beaucoup. Vous êtes ponctuel. Je peux pas voir le nom, je ne peux pas voir le nom. Não posso ver os nomes no Facebook, mas seja bem-vindo. Mas o nosso WhatsApp está ali. Se puder, manda-nos um texto rápido só para dizer que está a nos ver bem. Notre numéro de WhatsApp est là. Si vous nous regardez très bien, vous nous voyez bien, essayez de envoyer un message, un texto, confirmant que vous nous écoutez bien.
Bien sûr, vous regardez très bien, on est là. Por favor, señoras y señores, esta noche yo quisiera presente a vosotros los ritmos típicos afro-latinos. Y por la circunstancia, vosotros ir a vivir a través de nuestro mejor cantadores. El diablo del ritmo Sam Manguana. Manguana, Manguana, Manguana Sam. El verdadera música con ritmo de oro. Yambote. Hola. Salut. On est en direct sur YouTube. On va apprendre la langue de nos ancêtres. Salut, on est en direct pour apprendre la langue de nos ancêtres. Hello, hello, hola, estamos aqui para aprender a língua dos nossos antepassados, a nossa língua materna. Sejam bem-vindos. Obrigado. Porque que vivo longe de minha Angola. Minha Angola, minha Angola. Sejam bem-vindos. Soyez le bienvenu, la bienvenue. Si vous nous écoutez bien, vous nous regardez bien, alors essayez d'envoyer un message sur notre WhatsApp. Le numéro est là sur l'écran. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigado. Se estiver nos ver bem, o número está no ecrã, pode nos chamar. Faz favor. Invita inua nanga Enfeia vimba lunguila Yambote. Hola. Salut, soyez les bienvenus. Seja bem-vindo.
tanta jeito que mengibulisa. Hola, salut, soyez les bienvenus. Olá, seja bem-vindo. Golayami, yeah, yeah. Wakiwanga kyondo tulakia. Seja bem-vindo. Já estamos a ver pessoas, mais pessoas aí. Soyez les bienvenus, soyez la bienvenue. Veuillez s'il vous plaît nous appeler. On va apprendre la langue de nos ancêtres. On va apprendre le Kikong aujourd'hui. Ok. Salut, soyez le bienvenu. Hola, seja bem-vindo. Y es que yo no sabía, era que león chiquilo, el caer prohibía, que si se hace kilo, y al marcar acá lo bebé, un pelo lindo que pues, porque en ser kilo la kill, esta vez moras de ti, la vi tronando, llorando por los niños, la vi aviando, por no tener el kilo, si lo que son amigos, en un buen cacheo, que solo va conmigo, preso en Mauset. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El cate se te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así pareces un río, dentro que hacer mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El cate se te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así pareces un río, dentro que hacer mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. El no duele te ha carrido, solo te quedo conmigo. Así pareces un río, dentro que hacer mucho ruido. Yo lo siento por ti, mucho, mucho, pero yo nada aquí puedo hacer. Yambote. Salut. Bienvenue. Soyez les bienvenus. Yambote. Hola. Hello.
Hola. Salut. Seja bem-vindo. Soyez le bienvenu, soyez le bienvenu. O número está aí no écran. Le numéro est là sur l'écran. Si vous pouvez nous appeler, c'est le WhatsApp. On va prendre le Kikongo. N'hésitez pas, s'il vous plaît.
Usakuntungisa. Kibakila kwa ketukidi kumbandi. Wow, tell me na Oh, Simba. Aha. Simba whenever vienge. Okasino seligi lega panja. Wa fula tete kanu fudi. Nsa tete una ka vovile we. Kyoko fula anga yetu kwa tukidi ya. Atuku dietu. Atuku dietu yetu ya. Aha. Ayetu. Kizenga dimbengi, Kizenga dimbengi. And kizenga dimbengi. Kizenga dimbengi. Ivatadi yetu. And kizenga dimbengi shike matadi. Matadi manse. Aha. Bo. And nguchimba tuta. Kundamba katukidi. Usukuta ngupemba uyishili phangi andikabuma limbwa. Ngeka yisale. Allô, salut. Si vous nous regardez, notre numéro est là sur l'écran. Tu peux nous appeler et on va commencer avec nos leçons. Se você estiver nos ver, por favor, nosso número está ali no ecrã, o WhatsApp, pode nos chamar e vamos aprender o Kikongo juntos. Vamos aprender a nossa língua. Obrigado. Andi nguli yondi. Nguchimba nguchimba tuta. Yani nguchimba tuta. Yandi makhoshi. Mwana Shintoko. Supreme. Mwana Shintoko. Mwana Shintoko. Yandi Nshintoko. Waka wutukidi yandi ka makhoshi kolela kayandi mitanga kimbwa. Kayandi mitanga kimbwa. Andi mitanga kimbwa utilika makambamba. Yandi mitanga kimbwa. Tetu kilandi kokukiana kikombo. Kuna nsunzu ithomba. Kukuna kitanga. Tuidi kizenga yandi makhosi kinanga wasaka utukidi ale. Vove vena foka di nani oyu vove kaka vove kizenga adio di foka di mfuma tangu tatakani imatuta imabenga ivata di ante kawutukidi pa ya kolela diodi te wakatungi di yani makhosi kinanga le ivata di ante kawutukidi pa ya kolela diodi te wakatungi di yani makhosi kinanga le. Papa, kumba kunani? Kumba mavanda ba Mateus. Vata dia ki? Kuna mbanza toto. Kuna kusupeto. Damba. Okay. Luvilo kanda igise. Luvilo ama nekashimba kondongo kumba ni navyondo kepaka. Ekise kiama ndamba kavula buka ivulu kaitunga ko. Sawa. Ingeta. Okay, mambo vovele ndenda mutula kuna internet atwa kwao. Lenda tula kwani kama mambo. Tutondela. Okay, bye. Papa kumba kunani? Kumba mapedo jiki Mwanza. Ivatadiame moni musidamba. Mona mbanza kinzao. Mona bairu ya kizwao. Okay.
Ile vile kanda yako ikisema kanda yame tana konsenga. Tana konsenga. Muntu vo inzondo tana. Kolosi. Ngano salibu inzondo tana. Yegise ikyo ingudi. Kovele vo itana konsenga muntu vo inzondo tana. Ikanda yama inzondo tana. Okay. Ewo tuzolo Salut. Appelez-nous s'il vous plaît. Chamons-nous por favor. Yambote. Tuluzingilanga. Wagena utukwendanga kutumonanga tuvutukanga. Ndimo sivo lufutilenda keba namuna ndiamude tu vila. Kadi voka wako vila kibeni a vila. Kadi atokuela nkaka makanda mena voka toteka zaya ko nkaka mindele ankaka makanda kuna Afrika du Est sizankaka zina kutunitanga ko iko maana futa makebu ange toma kwa sungi kanga muna nzila ya tuvila kadi culture eto ya tuvila munu vai kwenda kuni toma karanga beni kwa longa vo vangiro anga vo mamlu na mama makwela tete kaluleni lenda tamambu kondo ko yala kuina maudivo nsisu ke sambuta zeto kuyoyo isimbanga isimbanga diamu pasivo kadile lenda muntu kama kotsa mavwanga muntu ndiona buidi musiku kafutikangwa ilonga ngabo sietwa Kongo yetwa onsono kakala ko Kongo dia Kongo Brazzaville kakala ko Kongo dikinsasa kakala ko Angola Mkongo ni onso munakena kafutile na bana konzo kusotanga zoliboba diamu katuna boso makanda mankakako bosi ediambo kaka idia dina ya tamana mona kuna putu udini mona anga yana luzitu katu bebe na sayengudi ana futikala luzitu bebe na sayengudi kadi luzitu lwetu tuka Yambote kyako. Si de vous luna lokola evo dolelewa longo ndinga eto bokela kamokena na Kongo na lumbu gise kilumbu kanda pe kilumbu ozebo emoni na Kongo na lumbu kimene wana Kongo na lumbu wasefu nzingi wasefu kile nsanga ke yensanga kyakala ewa yetu matoko embangwenu tu yenu ambuta yetu msatu na kilongi una yao kwa beto matoko ingeta diambo kikulu kietu mjambo yetu kuna putu zingi na mambo sabo mena ya kitu diambo kivukia mfundu bene kilo diambo kedia kakako tu mama tusaye kwambuta tolongokela mwechi na tuchigwana muna kwa bibilanga muna kalanga yawi muna kwa yubula pe ne diambo dine wa utabanga iwambota dimoseka depashe wandu vavukidi kinjeta sekaka kina luzingilanga mambo lutamoni lutatanga makaka zevo mama makisinsi ufute moto masimbila akaka nkutu mubabu mbenange vueza kazi kinga ikivueza yao kibene abo babodelemo ivila pe isuka mape
Okay. Tutonde vika. Tondele pulmono muna kunjuhula. Ikiweza ya ukibene abu babu. Dekwa. Esa malukokilo Antoni Tsingi muna kitala. Engudiama sita kiambala. Kuna mbwanga. Ingeta ke tu kuenda muna tsekeza pete ye maulu manjimba ko. Mafuene mana mavovele mano velino. Tu sige come koga di kamna kina ki kongi shabo muna ki kongo kieto tu sige di mokimbangi Okay, umbeni soya tula kwa muna internet kadi ambu kwanti inget tonte le ben Papa kumba kunani? Kumba me Avelino Salomão Tomás. Vatadiama Kimalomba kuna Kibokolo. Ngudiame Paulina Lemvo, sediame João Tomás. Kansha manafua kwao yalo mumukuba matuna tena tunge jamii yao wabo tivuva minikala. Ngeta vila loama monena ndona ngudi yanga diyore lendumba matoko. Ngeta kisekiama mantundu mapaka kikakikiyama kikutuvuka etulu anandona ngudi elula kokazu kusina kutuka ewa kimba nguna jao kwa konde ko eto haleke ewa wetu kuputura yenda nguta tunaye makanda musaka mini makanda iwao ionga wetu tukasi vuvu tunakiao wao nzambi tubunda vuvu kaluvilako nawenda oindula kuna utuka modi wawenge utukingula diaka tuyangalele beni lulonga jani mena lubakanga lunisawila kwa nkaka kinumana indunda lulunda ikikulu kietu kasi diamude nzambi dizeto makutuvuka kadi zola vokatu maingi katulenda muvanga ko kasi kuzola kuna nzambi kusika tusambula muna lende banga maingi mena katulende le banga kutwetwa tumaseme kya kivuvu ketu mena lwele longoki mambi loshisa emambote malunata cheto itoma eluvuva mupelelo lukotile kucheto apangize eto ibaki atini tuzinyilanga mukuza tala ena munabake ndeko zeshabo echifwa echiva vangama bifiori bishidi setukunda kembele. Allô, bonjour, salut, soyez les bienvenus. On a quelques 30 minutes maintenant. On finit à 20h, heure de Londres, 21h, heure de Paris, heure de Kinshasa, Paris également. Daqui a 30 minutos terminamos. Por favor, se puder, chama-nos. O nosso número está ali, o WhatsApp. S'il vous plaît. D'ici 30 minutes, on va s'en aller. Alors, appelez-nous s'il vous plaît. Salut! Soyez le bienvenu!
Cordeiro, Ernesto. Allô, salut. Yambote. Soyez le bienvenu, soyez bienvenue. Notre numéro est dans l'écran. Notre numéro est là sur l'écran. Si vous pouvez nous appeler, on va dialoguer, apprendre la langue de nos ancêtres, le Kikongo. Merci beaucoup. Vena vete kuna makela kuya utukila uno kya kuna sambizana kati kuna tanto kutukete vena ndimba va vete va bokelelo muboka mukwenda kuna kimbela kiba kimbwela kiseko vena ndia kijamu kibela Inki iluvila lwako mono ikunda mananga wakunda mene pembe yopata mutu inananga wananga mene kongo yelwezi kola wasiama Papa, kumbo kunani? Kumbwama Rui Garcia na Filo, Mfilo tumwana Filipaka tumwanako. Vata diako. Evata diama mono imusiki bokolo. Evata muna songa venandambu kenge kibokolo. Luvila lwako. Eluvila lwama mono imwana ngani na kaka. Alors, j'espère que vous m'écoutez très bien. Notre première leçon est la section 1, la première section, c'est la prononciation Kiambote. Kiambote veut dire How are you? Comment vas-tu? Ça va? Como estás? Tata. On a deux lettres, on a deux A à cause de la phonétique, la prononciation. Normalement, on dit pas tata, on dit tata. Temos A duas vezes, dois A. É devido à fonética, a pronúncia não é tata, é tata. Tata é pai, tata, le père. Nengua. On a double E. Temos Nengua, temos E duas vezes, devido à pronúncia fonética. Nengua. É a mãe, Nenguas. É a mãe, madame, senhora. Elo. Elo em Kikongo quer dizer yes, sim. Desculpa. Elo. Elo veut dire oui. Ingeta. Ingeta. Certainement. Certeza. Vé. Vé. Não. Non. Sala Kiambote. Sala Kiambote. Goodbye. Quem diz Sala Kiambote é a pessoa que está a deixar, está a se despedir. Nous disons Sala Kiambote, Sala Kiambote. Pour dire au revoir. Quand nous quittons les amis, tu vas visiter quelqu'un, tu quittes, tu dis Sala Kiambote. Tu es en train de quitter, tu dis Sala Kiambote. Foste visitar alguém, está a despedir, pessoas, está a despedir. Você que está a despedir diz Sala Kiambote. Wenda Kiambote. Quem diz Wenda Kiambote é a pessoa que está a ficar.
Wenda Kiambote. On dit au revoir à nos amis qui vont nous quitter. Nous sala Kiambote. Nous sala Kiambote. Fiquem bem. Quando a gente despede mais velhos, cotas. Nous sala Kiambote. On dit au revoir au Seigneur. Kediambuko. Kediambuko. Não faz mal, não há problemas. Kediambuko. C'est pas un problème, il n'y a pas de souci. Yambote. Yambote. Tá bom, é bom. É bom, ça va. Away. Away. Oh là là. C'est vrai? Comment ça? Aquei. É aonde? Onde? Aquei. C'est où? Ekumanki. Ouais, pourquoi ça? Pourquoi? Ekumanki. Por quê? Kewakwe. Kewakwe. Não é assim? Kewakwe. Sansuka. Sansuka. C'est éternué? Sansuka. Sansuka. Expirar. Santinho, quando alguém estiver a expirar, nós parabenizamos dizendo Sansuka. Santinho. Nous bénissons quelqu'un, disons, en disant Sansuka. À vos souhaits. Undoloka. Undoloka. Pardonne-moi. Excusez-moi. Desculpa. Perdoe-me. Awe eu vou vele. Awe eu vou vele. Awe eu vou vele. Non entendi. Je n'ai pas compris. Attends. Sorry, excusez-moi. Awe eu vou vele. Qu'est-ce que tu as dit? C'est comme. Kiwidiko. Non entendi. Kiwidiko. Je n'ai pas compris. Ekumbwame. Mon nom. Ekumbwame. Mon nom est. C'est mon nom Panzunyoka. Muito obrigado. Merci beaucoup. Kuna makela munanjila ituganga kibokolo kwenda kumakela ivotuga ke kibokolo usaba sikona kumakela bokolo bokolo ngalwiri bene batadi etu dina ye Luvilalo kana ndio kisekia Luvilalo eto nanga ne Kongo kisekia eto Kongo capital lemba kufika wena Kongo capital
Okay. Lembe ke fuku win. Wena. Papa Kumba kunani? Bon. Mononkumbu tata kapana. Kaka yo una zaweza. Tata kapana. Ingi kafuilwa. Yani bo mwana ma utu ikidi wa ye mundu mfete kunanta kumakela. Ko l'hôpital le makela de zombo. Mo wamo mindele mabuki si bundu pangamene tata upene kombo nchiamindele mindele vokamizi komuncheto mwana mwe nga fuidi diaka. Okay, tu. Bon. Okusentu baba yakola yaketuka mukwigizi ye baba azola kumvuba mvila kene tata kumukapana chamindele. Bon. Allô, bonjour, salut, bienvenue. Je vois déjà de nouveau, il y a quelqu'un qui vient de nous. Oh là là, c'est bon, ça ne va pas. Ok, pas de problème, mais on va quitter dans 15 minutes. Vamos sair daqui a 15 minutos, saímos. Se puder nos telefonar, melhor. Mas alguém, soyez les bienvenus, appelez-nous s'il vous plaît, dans 15 minutes, on va terminer le cours. Chama-nos, por favor, o nosso número tá aí, o nosso número tá aqui. O número tá aí. WhatsApp, nosso WhatsApp, chama-nos, por favor. Appelez-nous s'il vous plaît, le numéro est là. Le WhatsApp. Dans 15 minutes, on va quitter. Kuna Congo Belge mukuma kya ana ayengi afwa ndo Mikolai kaya Bakayoko André Masaki. Okay. Kasi baba tuvudukili kuangola. Bon, ndo Mikolai munankanda mina yasonika ndo Mikolai Masaki André nkanda document jelu yagalu Masaki André. Okay. Evatadi yako. Vatadiama Masaki André. Okay. Vatadiama nakutana na padrinho ayebisinga zonga mboka natuna yesango ya lubamba ayebisanga maloba oyo mangwana zonga mboka tosala bilanga tobokolo bibwele avenir ya Afrika
afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya lubamba kibuka ketu kya esingola nakutana na fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya afrika ekouta se na mabele Vous allez koyoka biso, koyoka biso, numéro na biso yango wana na écran. Tozali koyekola Congo langue monoko ya bakoko na biso. Je vois il y a quelqu'un, il y a quelqu'un là, il y a des gens qui sont en train de voir, mais personne ne veut téléphoner. Le numéro est là. Ça c'est en vert, mais nous t'en téléphonant. Toi to me senti, nseto ya kibuila yaya. Lubamba, 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 lwatunge nzo, lwatunge mbanza, amutai aleke. Bamba. Luvutuki numabata, kwenda soli masole. Toi to me senti, nseto ya kibuila yaya. Lubamba, lwatunge nzo, lwatunge mbanza, amutai aleke. Luvutuki mumabata, twenda soli masole. Toi to me senti, nseto ya kibuila yaya. Ezombo ditele tunga la fikoloni yaya, ye masindangadi, azombo kikulu. Ezombo ditele tunga la fikoloni yaya, ye masindangadi, azombo kikulu. Lubamba, 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 lwatunge nzo, lwatunge mbanza, amutai aleke. Nayokaka sango ya lubamba, kivuka ketu kya esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natuna ye sango ya lubamba, ayebisanga maloba oyo. Já vamos, já vamos. Já vamos. Nayokaka sango ya lubamba, ingomba oyo ya banangola. Nakutana na padrinho, ayebisinga zonga mboka. Natuna ye sango ya lubamba, ayebisanga maloba oyo. Mangwana zonga mboka, tosala bilanga tobokolo bibwele. Avenir ya afrika ekouta se na mabele. Nayokaka sango ya lubamba,
kibuka ketoka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna yesango ya Lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta se na mabele Ngujanganga peri atata vamos kututala una utubokela Já vamos, por favor, chama-nos, já vamos. Estamos na reta final, faz favor. Appelez-nous s'il vous plaît. Nous allons quitter d'ici peu. Enga biso, tuko kene deja. Tubokela pangame. Ngujanganga fokuna mukurwa una utubokela. Nana voya fofele, yasone gavoka lubokeli ko yenu fovangi kongo kansi. Bogela kwani watanguyele mukwenda tuna tubokela papa mbula tala kumbo vila kene kumbo papa mbokele papa Jean Lusala vamos mutugwa muwatu uwauna utubokela bogela muna WhatsApp mukwenda tuna tondele Nuvutuki mungabata twenda sodi masole Twato mesensi mcheto ya kifuila yaya Ezombo di tele chunga la fikoloni yaya Ye masinda ngadi azombo kikulu Ezombo di tele chunga la fikoloni yaya Ye masinda ngadi azombo kikulu Utubokela mukwenda tuna chama-nos por favor. Appelez-nous s'il vous plaît. Papa ngudinganga vamos kuruwa muna utumona una utubokela pasipo tomukona kwetu tangu yele mukwenda tuna Mangwana zonga mboka tosala bilanga tobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta se na mabele nayokaka sango ya Lubamba kibuka ketoka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna yesango ya Lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta
se na mabele. Nayokaka sango ya lubamba kibuka ketuka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye Lubamba lwatunge nzo lwatunge mbanza ambuta iyaleke luvutuki mungabata twenda soli masole twatomesenzi nsieto ya kivuila yaya lubamba lwatunge nzo lwatunge mbanza ambuta iyaleke Tukimumabata kwenda soli masole twatomesenzi nsieto ya kivuila yaya Lwatunge mbanza ambuta iyaleke luvutuki mungabata twenda soli masole twatomesenzi nsieto ya kivuila yaya ezombo litele tsunga la fikoloni yaya yemasindangadi azombo kikulu ezombo litele tsunga la fikoloni yaya yemasindangadi azombo kikulu lubamba lwatunge nzo lwatunge mbanza ambuta iyaleke nayokaka sango ya lubamba kivuka ketuka esingola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisanga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga kobokolo bibwele avenir ya Afrika ekouta se na mabele
elele mame kutusukuru mama, elele mame wayende tangu matuka, mama kimbele bazula sukuru mama, jogadie fui. Oh, eu estou a ver pessoas assistirem, mas tenho chamar. Je vois, il y a quelqu'un. Vous êtes là, je vous vois, mais vous n'appelez pas. Alors, on va quitter. Super. Muito obrigado, já vamos para a semana, no domingo, à mesma hora, estamos aqui, se Deus quiser. Merci beaucoup, nous serons là le dimanche prochain, si le Seigneur le veut. Alors, au revoir. Unizola kasula kadina nizola kwadiaka unizola kasula kadina nizola